podržati brojne aktivnosti, čiji je cilj podizanje senzibiliteta javnosti i podrška osobama iz spektra autizma. Bitno je znati da autizam nije bolest, da je svatko od nas različit i da ne postoje dvije jednake osobe s autizmom. Osobe s autizmom nisu bezosjećajne, mogu voljeti, osjećati tugu i radost. Nisu u svom svijetu, s nama su, ali ga drugačije doživljavaju. Mogu imati prijatelje i naučiti društvena ponašanja. Treba im u tome pomoći. Mi smo 6. razred, veseli, zaigrani, pričljivi, sadrženi. Mi imamo prijatelja, zove se Jan. Volim košati kao ja. Ja sam uredna kao ja. Ja volim slušati glasno kao ja. Ja volim igrati kao ja. Ja radim sve bolje od mene. Svi smo mi kao ja. Ja ne samo malo drugačiji, ali takvi. Glasati po nečemu smo svi mi. Budi kao ja. Učenice 7. razreda Noemi, Klara i Leona. Ponekad mislim da je njegov svijet puno ljepši. Jan se jako voli grliti. On sve grli. Profesore u školi, prijatelje, asistenticu i nas doma. Nekad nam po 100 puta dođe i kaže, hoćeš me zagrliti. Vidi moj plavi svet, lovi moju misao, poslušaj kako se smijem i dajem svijetu smisao. Moje su misli plave, moje ljubav zdrav, moje su ruke neberane, njima opet svjetla prav. Moje su misli plave, moje ljubav zdrav, moje su ruke neberane, njima opet svjetla prav. Djeca su se odazvala kao i naš Jan. Veselimo se s njime proslaviti njegov dan, jel tako Jan? Mi jako volimo slaviti, volimo plavo, jel? I veseli smo za naše prijatelje koji su crtali kredom. U svakom slučaju svima hvala koji su nazočili. Iza mene su uraci, učenici su izrezivali pazle i lijepili poruke na pazlama u obliku zmije oko poruke za našeg Jana. Hvala svima na divnim idejama.